Ici ni ngano cia Simon Kamonde. No akeigua karindi. Twanauma Njavine tugathie Naikuru maguru. O matugo kubageini. Twaingirire ngari ya mbere tukiingira Turaga. Twaingira Turaga ri no mundu amba mami nake amenyerete aingira niguo aroria ni cigana. Riu yambaga kuiga furai. Aingira twaingira ugu akiuria atiri ne mbia cigana furai. Riu ndigithia thiete. Akirwo furai ni 80. Akiwa nie ndina 50. Makigiana tugikinya kwa haraka mami akio getoiga hau nie ndigorithie neno nona hau ne tuoka tugicuka hagiuka kanisani tukiingira ri gathiathiete mami akiro mama rehe ciaku akiuria guthie furai ni mbia cigana akirwo ni 30 akiuga kuma furai ngwiretwo ni 50 riu kuma haninge ni 30 hau urenda gutue njukite ni hatwendi ningi ucio makiremanwo akiuga iga hau hari riu hatigarite gukinya furai tugithi maguru tutiakinya furai tukiingira riu tukiingira express ya Naikuru ya Naivasha tuingira Naivasha ri mami akirwo guthie Naivasha ni mbia cigana hau akirwo ni igana na ciana cirihire giti ciana ni cigana ni 6 6 twathia mathiko ni mukui wakuire tutebangite ni na mundu guka ni wakuire tutebangite riu ndarekire riri tucokanirie bia akuire muthenya uria mami aruta kiama na no kinya tukiingira Nissan ya Naivasha iyo ningi tugikinya twenuthuri mami makiremanwo tukiigua hau tukiingira ngi hau akiriha gibau atindikwo muno tugikinya Naivasha ndakwira kuma Njavine guthie Naikuru twathire na 20 bob kobaini ko akeigago kwarireria mami ona agikinyira andu nginya makaiguana akirwo ni 70 mami agakiuga ni sawa athie kuruta kauga ona nga 50 yo ndire ndina gibau hau akaigo hau tukaigo ria muico acukire mbathi igithiaga arakire tutume twauma ri ereketwo riu tutirakiuma nigetha nake arihe arugire igithiaga na kiondo ndatigathike baba arugire gitiga kiratu ngari tane kwari kawaida kuruga ngari mundu ni arugaga ugatiga iratu ugatiga kiondo ona hende ndariganirite ngari-ini tugithie ne nyingi kaira tume nie ndacunga ngari-ini ndugamite mami ne mauma kaira tutare bathi ndithire kaira one kihi gitiriho Kamonde ndari Kamonde wamere akauga ndaumite mami okire bathi iyo kaira yongererwo nginya namba 5 ari ha thutha kathiini gekiragwo bathi-ini cuhereire amiguthe mwena ndaiga Kamonde arugama ngeiguo no ni ndakihurirwo kidogo uracunga andu ngari-ini mundu mami ikarira gitiri atuhuragirira haga ndigetha ndakarihe giti wahuragirira wa gatagati wa maguru 6 mere munene mere kaikarira haha akanyita umwe na atatu mwena uyu na atatu mwena uyu mami athiaga ugu ikarite au nginya Naikuru na tutingigurerwo kindu muriria maomboreci mwakinya mukagwa mayacira ni guka murendete ne kuringika kuhuta kunoga na murendwo murikie muinuke mugaroka cukuru muthenya ucio kwa mami gutiatira gwa cukuru Shesheni hakuhe nawe.